Kethie musesia na ndiutho cha ndini wa kilungu kitu cha amuka bala tukwithiwa na unenania na mweni witu wa studio muthenyani wa umuthi Pastor Zakaria na indi nienda umutho cha wa studio athike na kutukethia na tuyendea na unenania witu. Mwiloeli wa kisese cha Mutongo TV nina ukethia wi balawi masietwa makwa no tondu mwegwa nita wa Pastor Zakaria Muriuki kuma kundu kwita wa mwingi ka muguongo kuni kwenda banasio na ndabana na kanisa wa Arise and Shine Gospel Center. Ni asanti na indi nienda twambisio nene witu ila unenya musese witu na utumie kamera ya indi tuonde yete na indi nienda twambisie na unena ni witu na tutatambia musese witu lilikana kana twende kunere na kusila namba ni tuwe tumane mukubi ile itatu kenda 15 na utume kulyo yakubu na utume woni wakubu lilikana kana kutuma utumane waku bainde bi bakindu otilwa watuma namba ni su ile itatu kenda 15 na indi muthenyani wa mundi tuithe watu inena ni cia yulua Muyo wa Mitwaano Muyo wa Mitwaano na mundu ala mataonya kulikila Mitwaano kethia Muyo wa mesiangati kwa tutathie yo Mitwaano wambisia ba Mitwaano ni chao Mitwaano wambililisie na mubango wa Ngai. Ngai niwe wambililisie mubango wa Mitwaano. Itina wawe kwamba kumba mundu ume mundu ni mundu ume kou ila mundu ume wombiwe kana ila mundu wombiwe ni wonekie ena kuboeka kwingi kana kukunika kwingi akwikala eweka na Ngai ona mundu ningumwika undu kana ningumwikea undu wiseithia ni wegwa mwanie kwa uba unebo baumie kumbwa kwa mundu muka ni wona unit wa uma stage ya mundu twoka mundu muka kwa mundu muka aumiswe obaune wa mundu ume kwa ila to nene ya Mitwaano Mitwaano ni wa mundu na mundu muka kwa ni obvious andumana andu eli etina wa mundu kumbwa ombe wa mutethesia wake ula niwe wetiwe mundu muka na Biblia yetu ya kana mundu omantha kibeti kana mundu muka amantha kindu kiseo kwa mundu muka ni kindu kiseo bala be mundu ume ni wona kwa ndu indi utonyo twika wa mantha kindu kithuku uke kwikala nacho umantha kindu kiseo kila kikobua na yunaguo Mitwaano wona mwamina na kutwana be maundu ala maethe amabua o Mitwaano na yuba une boyu maundu masauvila kana mothuka nundu maundu neli bala be Mitwaano be maundu kusauva na be maundu kuthuka yunaguo undu wa Muyo wa Mitwaano nundu yunienda tunene kiu nicho twailite kwamba omantha muno Muyo wa Mitwaano ni chau kindu chambe Muyo wa Mitwaano ti umbo wa mundu kana face aya Muyo wa Mitwaano ti kuka kwikala na ciana mundu nyumba tevisa eka mundu ume akwisa kubika kiwango cha kutwana be kindu kina kimulasimishana nicho ngwenda tusisie ni chau undu umwe mundu ume mangutha make waona wasisia mangutha ma mundu muka meno tofauti na yu tofauti mundu ume niguo withia atena uona niguo withia mantha uke bakubi nake kwa mangutha ma mundu ume ti ala mangutha ma mundu muka na yu mangutha ila wa maete bakubi na mundu ume kindu chambe ni lazima mathukumithwe nienda kunena yulu wa kuthukumithwa etha mundu ume wasisia etha ni uthio wa mundu ume na uthio wa mundu muka wiko tofauti kiasi etha ni mutwe umbo wake mundu muka ombiwe mundu beautiful kana mundu museo na mundu muka asauva bala be muume wake one meko make kinene chake ni chailite mundu muka ni wailite kwithia ena ndeto sio kwithia mundu ume Muyo
o ta unake mundu ume ni wailite kwithia na ndeto si kwithia mundu muka o moyo mwingi ni kana andwa matonye kwendania na kwikalania na one thing ni ngwenda wambe umanyekana andwa maine na meimwe ti andu mengi matwana yani meseni andwa ni kukoma na makomana ebinda yu yabika yabikia ukwithia mundu ume ni wabika na ni wakoma na be maundu malika automatically nthini wa mwe wa mundu ume na nimekwiwa kwenda kuma lukwa mathi bala bailite na bo bala bailite ni babe mundu muka nuona kwa umo force ambiye kumanda mundu muka ulotonya kuono Yesu wa maundu ame umuthini amendini wa mwe wake nuona kwa uyu nake omanda ni lazima amande kindu kiseo na kindu kiseo ni lazima kimandiwe material kana ndeto siako kimanza na otondu wisi mundu ume akwivasya mundu muka kila tusia kana kila mubango ni wangai ni andwa mekalanie makoko tani cia nikikuo ti kindu kingi nikikuo ona kindu kingi kiweta wane Biblia cha olala ina chau ciendu isu ciokite etina ciokie kwetwe ni mundu nundu wana isi yake lakini mubango wa Ngai ni baomba Adamu na Awa mekalanie masiane maututienzi na maende kwikala mpaka kubikia ila wenga iwe mwene we amwako change either nundu baye kikuo baye mubango wake ku bala bekumba mundu Ngai abanga andu amekale thayo mekale tamala matuko make monze makana matuko ma mundu monze kunzi lakini undu wake kuwekata woka ni kuondo wana ila mundu wekie na indi musiaisia ni kwatia nitwambisia na niwende na kumanya maundu kauta nenda ukulika na wituma utumani waku kwa namba ile 395 na utumani waku oina ndiviko twende na kunenania Zakaria twendeye kwina ni kwithia wana types mithemba mivai is the best word ya mitwano mivai ya mitwano mivai ya mitwano ndivona ndailite kwithia wonine wakwa ndailite kwithia ivo kitumi niki bala mwambililio wa nuisi yunye ni mutabania na nesisia background ya mundu umbo wa mundu bandu bala tu yaonwa mundu mu kabila muna kana mubai muna anandu elimombiwe kwa maundu ma tribe kana mibai aisu ni mundu we mwene our choice o manda utonyo manda kindu chaku kathio kithia etha we mwe kamba yutakwanya nitwanite okambani kwa ni mwikuyu lakini ndwaite mukamba unaona ni sikiundu iyo namanya nundu we gongo nena kikamba nye ni wagatundu lakini nitwanite ukambani wa mwingi unaona kwa ukindu chakwa ila nathiukie nzi na nathiukie muno nundu kucia wakwa ni cia iwe Rift Valley na cia iwe kwa Nandi kwa uneana nisi ona kinandi teka yuki kamba lakini wethe Nandi ndinona ubau wakwa kana ndinona kindu chakwa kimbendecia no kanalika kikuyu kwa tutu nethe ya kuutita kwi kindu chakwa ndio ni ngona mbingi lakini nethe ya kui kindu chakwa nathiuka nathi amiru nathi ku lakini nathi kwithia kila kindu chakwa che ukambani na obviously mundu wena miaka 16 ena kiveti na maya Emmanuel yune manyani chakwa ni kwithia nikika maundu ala ni wangwenda kwa uko imevai we matukuli no kwithia kana siana nini nili kile kwithwa yenda kulika mitwanoni pena age limit nitwailite kwitikila kuvinduka na evinda nundu evinda ya tene andu nimekala miaka 900 ona saiti twasoma Bibiliani na yu miaka yukite oyolekete ya kwikala thayo kwa mundu niwisi miaka ya
Biblia ni miaka 70 na yune twailite kwamba kwitikila twambe twikulie choni chau na tucioka tukwitikila ibinda ondo yikalie tuyese kana matuko mokite labda ona ciana cia miaka 5 na ingi 5 nisikatwana okay nondo niki ethe ni mekala miaka nienda wone ibinda yu ya tene makwikala miaka mana kenda nuona o yuto mundu lo kwikala miaka bingi bio twacia ni miongo nyanya tisa sawa na miaka miongo nyanya vena kiendi cha Ngai nondo mundu twika ailete kwikala miaka 70 kou undu umwe vaikana kasia kangi kiu ni ngwenda kulea ibinda ila Ngai womba mundu na kuma mwambililio wa Biblia nundu ninisomete na ninise mwiloeli no twithukicie nenda asicie kuma mwambililio wa Biblia nundu ninenete mpaka na atavania mwambililio wayo na muminukilio wayo vaibando vaetia ati na mundu ailite kutwana ena miaka ya anata kana ailite kutwawa ena miaka ya anata kwa kila twailite kumanyaba ni Ngai atunenge kuelewa na tuvoe ciana citu era ni tukuona sikweli cha maundu ni matailite nuona lakini yunayo undune wa age ila Ngai wako prepare era ni mundu muka atana komana nae ni kila mwei ukwithia no ambe ya ku receive maanisha yu kando na kila idui tando twa sauvisie nundu ve mea ya Ngai we mwene na ve mea o sauvitwe nandu Ngai amina ko prepare mwetu ambe kuona kila evinda kwa liola kwa mwei kwa matuko make ethia a prepare wanekana asiae mubango ni wa Ngai niwona etha ni mundu ume ambia kwiwa kana ni wabi kana ambia kuona science kana kwiwa ena mbeu siako cia ethia atwika mundu muima utonya kumanda family niwona lakini yutu asioka nayo mea yanzi na mea ya nzi na mea ila isauvitwe yuna uwe wa mundu nitukai kilanzi mea yayo na nienda kwa kuneno unundu nitwiwa nzita ila sitsauva cia protection like a condoms niwiwa kana mo ni mabatanite siotume wakula ko lakini nimo masauva cia kuthoecia nzita cia Kenya niwona kwa unzi ena mea yayo yumea ito yako nze ya Kenya ni kana mwetu atavikitie miaka 18 osune mwana na ndailete kwishirikisha Mitwaano kwa huo no kakwatwa wailete kwobwa kemea yako nzi lakini yuto asisia spiritual kana kebeba ni kana akethia we kana ka teka yu ni mea yanze ya Kenya akethia koni kai kwigwa ni kavikie kana no vikie kwenda kwibazwa kana kwibania kindeto ya Ngai ni owo ni kana mwana akatia inyana ithe uye wabe wewe tangi cia Biblia mwana akatia inya na ithe na ungi mwana ke mwitu akatia inyana ithe na mwana ke akatia inyana ithe moke makwatanu matuike kindu kiba lakini buba inaelesia miaka nuona yu kindu kimwe twailite ni kwitikila ni kana nundu na itu nitukwenda ku grow kimaendeo nitukwenda etha ni kwiana ona nthini wa misi nundu ve obvious wa sisia yusiana ila ciutwana ona cio mbene ciumanya kwithukuma nimuona etha ni kana kacia kana mundu munini wona acia mathina azumo nthe makugea kana etwa inya no twa ya ithe ya kwa inya na ithe makwosa Muyo ni tamasia wa kana kangi kana ni tamasia kana kangi kwa uyu bautu kwasia mea onayo ya mundu nundu Ngai no athima mandiko mangai matwe ya kila mwivoya nicho mwinengwe kwa u nitwailite okuvoya Ngai atunenge
kana nenge ciana ikwane wana kwiyumisya civike at least mundu ndutonya kwithukuma ambe asome ni kana wiseithia ni wethi wa nevinda ya kumantha wia nundu yu no utwane lakini ndwina kibandi yu ukamantha liu na nze ya iva na ndi wisi mia ya nze ya Kenya ni lazima withwe na kibandi ni kana ukulia wia woni wakwa tiusu nijau ki expect yawa Mitwaano expectations ya Mitwaano kindu chambe naisie Muyo wa Mitwaano ndeto nzeo masietwa maseo kila kingi ni ciana na kuni kwanesia mweyao wa Ngai na indi ciana no muke mukaselewa kukwata ciana nundu nituona andu ta Elisabethi ana andu mamuthemba ucio mokio cia ukuni wo kwou tuyailite kwitikilia kana Mitwaano ni permanently kwithiwa mwina ciana nundu etha Elisabethi okie kwathi mwana kana ukuni wake mpaka mundu weta wa Zakaria ta kwa mwathani weta wa Zakaria atagwa ni mulaika wa Ngai mukau nuko kwata kana alika kwasi andukangenge nundu kibeti kyakwa nikiku unaona lakini tu undu ucio withia utuvundisia ata ni kana vena maundu maingi mutonya kwika mwindini wa Mitwaano kando na ciana nundu ona mutume Paulo nu nenete akiacha ti lazima mundu kutwawa kana kutwana indi nundu wa maundu ma ulalai kana zina Kiswahili Asia kwa sababu ya zina ni vema kila mtu awe na mke wake na mtu awe na mke wake unaona yu kwa ube maundu maingi mwithi amwasiia ila mwatwana one yuwe ni watuika wene na kindu chene kienda wakabola kana kikula sua kabola unaona indi yu utende ni wa Mitwaano mwetu webau mwanake webau obwa iyo yendonyo na yikula sua ni mundu wonthe na tima kosa kukulwa nondo vai mundu utendete kwendwa unaona vai mundu utendete kwendwa na no wendwe mpaka ni kindu kile unaona kwou ila we kwatania nthini wa Mitwaano ni withia wi musobeku na mundu amina kutwawa anutane ya no yani ni wibetangana na ndu ila anethia nacio ni cialioka immediately nesu ni mathina amwe mamba kwithiwa twailite kwamba kwitikila nundu andu etha ona atembea na 8 wamba kwekana na 8 yu ulika maundu ni maiveti kwa hiyo ailete kukulia either inyaku kana kwate ya inyawa mutumia wagwi atembea nao unaona na yu umanda andu ala makobua kwa hiyo ni watane cia na 8 ala angi nundu yu ethe ukaendea kwendania na ala 8 mokulwa ukakulilwa bo na bauthi na ni wekata ni walika ethe wi mwanake ethe nduna twanite unatembea na anake kwa umothi ucie makana mothi ukwana munaenda namo kwa uana wa mina kutwana ni mwatane cia kwa u ila ndu ethe ona na ndu ya na yimwe cionthe ni watia kando iya wakana usoma ikulio yiva mtu akiwa anataka kuwa anafaa kuwa aje na anafaa kufanya aje usunda na ndavye sitwa yake mundu ailite kutwana ethia no kwiwa kana we mobiku kwa kutwana na kubika ni kwa siata no kwiwa one thing no kwenda family na no kwenda either male yaku kana ko grow ke musie no mundu amina kutwana ve maundu angi mateanea na ethe wibau na iwatwanie na nuona vai change ya ethiwa vai waliokuwa ethiwa ni wakosie ni wabiticie tunga kiliko itina na mantha nzia ciondo mutonya kubindwa o Mitwaano wise ithia ni mwawia na nziela ya ilite nundu unduma mundu amina kutwana atane na musie nume asia musie kindu cha keli
mundu no kwata kusubika mukibeti nikisubia nundu kibeti kika kubwikia mali etha ne kwangelekanio of which oyu kibeti nikiuthukuma na mundu ume othukuma lakini ni mathethe ane asia kibeti Biblia ikitete mutethesia kwa wila watu wa mundu muka oka kutethesia na ti kutethesia koya ti kutethesia koya oka kutethesia tao ni oka kutethesia mabata alama bua amuci ni wamba kuka kutethesia na kucia nundu nduciawe weka kwa uno utethea jwa ni kibeti ni kana bamesie kana kabua ataku wona na etha kaibua ataku kabua kibeti anyway wango angakabua ango ambe ya kusisha Mitwaano okay kila kingi kibeti nikitethea cia mithukumile etha ni wathukuma ni chailite kukosubia nundu we undu we binya muno kwithia niwe uthukumana no iwe musubii wa ila mali kwa hiyo etha ni wakwata mbesa ino jamboi mboi ina musubii tho wa ng'ombe ina musubii tho wa nguku ina musubii bala muci na etha ngai no mutethetie mwandikwa imweli tethea ni cia imawoni tuikata ba na tuisilaba ucu niguo bata wa Mitwaano kwa u mwithukici ucu kana mwiloeli wa Mutongo TV etha wakulia wailite kutwana wili ata wailite kutwana kimwe wina kiliko ni lazima withwe na akili nzeo ni kana umanye watwa ni mundu na ti kulewa oletwe kwake na kwaku ndanoka ni kwithia ndanoka kwaku ni kwithia ni witie liukwo be kindu utagete na kindu kiu ni lazima ukiumaluche kwa huo na mwe waku ni lazima withie no thukumithia nesa ni kulio bango na we museisi okulitie pastor no ala withia maanisha ndwase mundu mukani wenda kwithe mutethesia lakini ndai kwithiwa niwe main umundu umeta we mutethesia okay be kindu kitawa makwate anio ngautwa etha ni nakutwa twacie yuninye yungwendo twana na uko kwa ngethe andu ise kuua na nyeni no nisue kuua na nitwenda nie nundu wa maundu mana makuka komanda family etha ni mwakwate ania mundu ume ni woka ua kana ni woka avoa ngwa asu ni makwate anio menyu kwa uyu we naku etha wokie wethia mwakwate ania kana mundu umeo no taigwe we mutethea cia muthanya ukabika no kethea umunidi akutethesie nundu maundu ni moka mobinduka be andu me ukosa muno ila yukwangelekano watu awa ni mundu ume wiani na kwa bahati muthuku akunga muola wiani kana wia uthela wia wathela kathiwe ndwatu awa nundu wa kukomanda family na kumanda muci watu awa nundu wa kila wona mundu ume oe nacho kwa uchoka chatwika ni chatilika ubanga mundu ucu ni mumaitha na ukukila ukumutia uthi wendo kana uthi kutwa wa kundu kungi no ne andu acu ma muthemba ucu ni meukosa muno yu ailite kwitikila ona akuwe mundu ume na akuwe ailite kwitikila no utwae kibeti kinei na afya nzeo kana kinei na museo chabika kwaku kiutetema unaona kili komosa na akuononete kimwili yuka okay kana kina kula kine ni kina suvia kwa tumasi masuvia wanesa na asia ima mo na yu kwithia wona woka ukulwa kana useolo nonete wekete kuso yani ni kusobe wa mwetu wa sobe ukuka yu ule akusobe ya kila kibeti chaku era kine bakato mauta tuseo tukuya ngosi yako ya choki mbololo tayakana kanini yu kikwambe yoko akwame tukinundu ni chosi ya mauta yu na akuo kuona kibeti ni cha kata ni cha boka yu no seo kwamba bewa kwamba kutwana abo kulie abo sisie kibeti kiki yetwe maisha meba na akuo kwamba kwithima wone kana ukatonya nundu wa leo sobe ya kibeti no sobewa ona Biblia ya ityo kutongelelwa kwa meo
kutungilwa kwa mea miongo eli na nyanya muswa miongo etatu kwa alama kalea kwa nesia mea mulo ilanga yumega iye umanengete makeba sia eitu na umeange makako manamo kwa uninga iwe mwene tinya nandika na ninga iwe anenie kau na ukazisia ona Hosea abika bandu anene waninga ewa nundu muka wa Hosea kilala imuno mundu akukwata kwatangwa ni kila mundu na iwe Hosea binda imwe ateta eta ciana wasoma Hosea kilungu cha keli eta ciana ciake amwe atabie imwenyu weti muka wa kwa ingi na nyendi mume wake na teku wona ale kubetanga ulala yu nyondoni ciake kwa muka wa Hosea waoneka ina nyondonzio siende asia aume mengi wona wona ale ni ngumumia ngoa atiwe muthei nanu isima tukwa atwi andu ni maglikie kuthime athei wona wa mina kuiwa we muthei we obvious watangaso ndungi kwa wazoma Hosea kilungu cha katatu maandiko matwe ya ati na ngai anena na Hosea amwe athio kamwende mundu mukongi ni wona yusi ndo cia muthembo ni twailite kusimanya ciikosa wanichau nundu wa mundu kulea kwa nesia mea mulo ya ngai nundu maandiko matwe ya ati nthini wa ibuku ya Wakorintho wa mbe mwanza yani mundu muka na mundu ume vayo umwe wina ukumu yulu wa mwe wake kila umwe ni wailite kwa nesia mabata ma ulaungi na ikasia na maundu ani mekawe kila ibinda kila ibinda no mata no tukukani muthenya maundu ani mekwe kila ibinda ndeto yanga yetu ya nika na setani ndakamutate kutatwa ni kwikata agetha niwe yuaja kutatwa bauba kwika kila ibinda na etha mwiyika setani no kumutata niki nundu mundu ni wona be kindu ute ukwata na no kuthio mantha baloko kionoesia nundu be kindu kiuthinia mundu umio na kiya ilite kwikala nzini wake no kionoeswa nyona nini thitwe ngunena na mibea ya serikali nguma tabia etha ni mwandikite kibeti na mundu ume bado no mwandikite matungia nie imekale bandu bamwe etha mundu ni mwalimu no akuwe musikali manthe wa isaiti andu amakako mana ebinda kwa ebinda nikana widio mwende garisa unge kitise nikana kindu kiki uthinia mundu ume na kiki kiuthinia mundu muka kila ja mundu muka nikikwendeka kionoswe na kiki ja mundu ume nake nukwenda kuonoesia muka na suni obvious metha me anesia ila ndeto ya ngai lakini serikali ni kutula mwiyao ile kuya mundu muka na mundu ume kundu kwasa metha makozete muno ve umwe waitie High Faith na Pastor ni mukwete loud and clear ni Nairobi saika. Hii ni topic poa sana, sibanduki nipate mawaidha ni mubea mutongoi nundu wa utumba nisia ilungu sia moto na sina lukwata usu ni Sylvia Mwikali kumangali kwa sia saika vengu kwa sia Pastor kwa ndai yawe ntisika na yengo soma lakini ya ukuli ite Pastor wadwani wina miaka yana hata Christine veungu kulite mutongoi ni mutukunde mi kumambiu ni kilungu nikisioni mubea kwa moto menyu maseo ngaya mwathime ni mutukunde mi kumambiu ni veungu waitie mutongoi ni mulwa wa kumambiu ni niki aka atwae makwatana na itindo na aka angi atui kana malolondo matia utwae na kwikalame oka ni mulwa kuma mbiuni kwa te atumite mautumani atatu na inde bawe kulite nikia kama kwatana na itindo ingi ala atwae na tamalolondo matia Mitwaano yo one thing nitu kwamba kwetu kila andu mambioni ni mubea nundu nina manyia kana mwe mashabiki ma Mutongo TV nina thaithie kwa Rise and Shine Gospel Center kwa Bishop Daniel Hudu Wambua nienda kwasia ila waekwatania na Mitwaano na isie ni lazima utiane na itindo na yue la mukona aume maku kila moko tia nyumba na chiana na kuthi na ndekindu kwenda kosa nundu asisia eona miendele yaku ni a change ni a liuka na kuiwa atatonya na nundu de kwenda kuthoko wawe
okotia onekana no change no tonya kwikuria ne chau chatuma akotia ya musiosu nundu yu andu meulwa na andu ala yani melea kumanya andu ala mailete kutembea namo mothi kwikwatania na andu manangie micie yo andu makwiwe na amume na pole kwa ala makwiwe na amume indi onama akwiwe na amume be andu makwitha cia amume mo na makwikala useo ne kana mwikalo makwiya mwikalo museo no kwithia mamanda andu ala mamabua nona nundu mundu ukwiwe ni mume na mundu utakwithitie andu asu still meo kindu kimwe lakini yu mengi meuma makwiwa na mume mo sioka etina mothi ukwatana na ala matema twaya ala meumanda kutwawa nona kwa uyu maundu ala maendezwe na andu amatema twaye na makwiwe na mume yunaku ukolwa uthi kwa bahati muthuku ukomana na mundu umwe wa muthemba ucu mwe kikuyu twacia musera na mukundu akundu kagatake kou mutindania na mukundu ndaimo kunduka obvious you osumu ne asiane wasungika kila kingi ni kana tumande undu wako sobe ya mitwano yitu ni lazima tuambe tusisie ithie kwa ithi inywe mutwanite inywe mutwanite ila mwamina kutwana mutumia waku endete ata na kibeti chaku chendete ata tumande maundu ala ithie twendete na ethe ni batonyeka wise ithia ni mukwikala evinda kwa evinda monena nasia nundu be andu matwanie na kunena ni kwa mwei ni sabali wiba sabali umwe nundu yukindu jambe either mutumia usu athukuma kundu kwa saa kwa ukibeti kike ka kunea mume simu mwei mwisho wa mwei wa thenge yake umunenge mabata ni wona ke umutabia umanye ndukane kwangania tu matae na kuna tu species no kwendeka you katika ile ndeto baiba andu bae I miss you I need you uona bai mundume oma I miss you na I need you ukwethia ndikuoneka lakini maundu ala maingi ukutagwa ni mama bata visi liu na mundume kondaite liu ulai ciana jake na kibeti chake nicho chioya la babo ciana chake chaileta kugia ndai yani cia kibeti Niona ciana citu cia na mwikalo wa ciana citu usaubaswa nindu yakwa na kibeti chakwa kibeti chakwa kikalea kunenge ndaya nundu ndiba na mwanya wako thi directly balave mwana mundu twacia athimitwe na ciana cia eitu ti mwanya wakwa nyetethe wa mwana wa mwitu kwambe yothio mukulia ni cha ukiukuthinia unaona lakini na ilete kwizila balave inya na ke inya ethe aba network nzeo no obathini aciana ni ciekata ni cia bathini ya ethe kibeti kiki yonzove ya nesa yu ona mwanya wakwa nyemwene kusove ya ciana na nicho gitumi ukuona matani cia mundu atani cia na kibeti ona masikatana ukwithi ya serikali kunawe ya muyito muno nundu mefosi kendo kitalika kitulite mwiyao mpaka kwa Ngai wona mwatanisia ni mwatanisia wona mwatanisia na kibeti mwatanisia ciana ila ciatiwa ngali yaku na kana ila ciathikula akethia ni utao wakwa na cia tusuvie kiki eta mutanisio na no tukisuvia kwa kumantha ndeto nzeo na meko masio ila nilite bana isiati wona ng'ombe nundu yuta kwa kulanisha yetu kwi ng'ombe cia mikuni ng'ombe tumanya na thina ni mwanilia wayo na wewe ng'ombe kwania maundu neli ienda kuya kana ienda othumwa nuona kwa umundu umeo wenda ndakauma alukenza mutwano waku ndukathuke mumie kiki umuthinia thina tiko thina tiki ndu kingi
kiu kio muthenia kiu kutwana kuunza kithetange manda nzia yako kithetanga wona wa mina kuthuma ng'ombe nesa ona no undu itanena wona yathitha yekala nesa ne kwithiwa na mugo na kisali uthioka ko na koni ukona yatu yekata yatulia kwa huo na mutumia no siona ndakika cia kumaluka kwa tu akabika akalika nyumba mbe wangu kusita na mbolika kwa huo ni woka mbako vinge abala na mala pasta wanena muno kuhusu watu miondo mailosoviwa na mwaka niwezi mutumia amanda niwe wa amanda mutumia kaingi ni wo approach ya mundu muka na wona wo ku approach akumie kwenywe na mayo thati tu mundu we na bata naku kwa maundu ala mengi ewa akwenda kwikwa niwe na nicho gitumi wetwa mutethecia na wona kibeti kite utethecia mume kiuti kibeti ni mundu muka na niwe ciitwa mundu muka nayo ni yailite kuciswa muno niende na kuboya ngai andethie kwikali nundu kibeti ni kindu kiseo muno mundu muka nacia niwe musubi na etha be mundu wa bata ni mundu muka na etha be mundu wailite kwithia na pini ya mundu ume pini namba ya mundu ume ni kibeti chake na ni makosa muno kwa umeala mabitha akamo sirisio maundu mothe ma siri mundu wa mbe wailite kumamanya ni mundu muka kwa mundu muka ona wewe ngwacia mundu ume asubiwe ni acia asubiwe ni kwithia kaingi nimo mathina sua ni maundu amuno nimo mathina sua ni maundu amuno nundu na Biblia yaiti ati vai mundu muka wa umeli lakini wathi no thi kwithia mundu ume wina aka ona miongweli Biblia ni tusoma atu kwigwa ange maina na ibeti mana kenda yu kula kumaanisha me ona ngaiwe mwene ni wesi mundu ume ni wako nwisi mundu ume mabata mengi na nicho kitumi ukuona akukela othio manda na mi mandhileni mande wa ni ngai mutethecia ni kana mamande nuona be mokulite oni Daniel Mwangangi kumangaliko sea mwingi kalitini mimi nimefika katika age ya kuoa na niko na wasichana wawili nimewaeka pending na wote wananipenda kwa hivyo mtumishi naomba unisaidie hapa Yesu ananeana eli na eli wiyete pending na eli wiyete pending na yuende sie twawiba beno mwe okay ni ambako munengengelekano emwe twitabashwa mundu umwe akwatie tungata twili kwa mwe akwata na kuoko ku twithayo na kangi akwata na kuoko kwiba kukungi na yu anengane acia nukunengane muthinzi okwa ula wimanya kangata kala kethayo ni keba indi mundu umwe we imwe muno amwiye nye usungio wakwa kwaku ni kana thayo wa tungata tu twili wi moko ni bau maku yuwe kiliko ni chaku eko tukunithia chenga ve kila wene na ve undula wa mwite na yuni nese ando kani ni mutae ve kindu kyo kia mundu cha muthemba ucu kwanza mundu yu athewa ni veva wa kwenda kutwana with you eitu kilomwe nuku mwenda nundu uka kindu kiki umuthenia kiuthioka mwini kwake nikikuoneka methoni make nikikuoneka ono thiuni wake mundu ukwenda kindu ti lazima nene kindu kikwendecia o mana nukuona smiling kwa kindu kiki ndini wake kibua thabu nikiunena na kineno thiuni kwake kwa nikikwendecia andu mengi indi timo ndeme kwendeswa ni kindu ki make kwi mundu ukwenda kuko wabite nacho no guthele kwa kila chaku ni kwamba osisia mundu oi nwese ne we okwo we ni we wivaiti andu asu na ena makosa kindu chambe we wina makosa na yue batia eliki era no akwete ukwa era no ba waku oza wewe 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 lakini nayo mundu era ndu thini wa utangi oyu ukwizo kwata kichaku
wizela majiulo ni mengi yu kila kiseo ni chawonie ba vewu ni kila cho utamania nundu andu ama itonya kwithia mena kindu kimwe monde ni wena andwa ona mothio mo maigua nene mwilo eli ni ngwene muno mwilo andwa mothio mo maigua nene ndeto cio cigua nene ve mundu yuve mundu utonya kwibasha ukwithia mbe wa mutana mbotwana kila ndakika kunenge mabata mabua ama mbesa haya ve ungi nake ni wa mwiba icie kunenge ndeto cia kukumisia kukwia to imwe maundu ni mema seo na mema thuku brother osabinya mwane ona kunikite nundu winu tena na atonya kwitha yo muathime ukona wako tumiaka za mutilazima mundu ume atumie mundu mukakindu ukona wako tumia kindu ukona kwikia credit yake nukwikie na tikumaanisha nuikia hata maundu ani makuona cia mundu muka ukite bala wi kwa kielelo ina na ve mundu muka utonya kuka kwaku ti kondo enda kutwawa indi euka kwaku nondo wake la we nacho na uka mistake mwilo eli kindu kiki kathela wata kindu kiki katatotilika edha okite nondo wacho usune mwane wa nienda soma mautumani maingi nikia kama atwa malika ulalaine na tio mwe ni aingi abonge waite mtu anafaa kuwa akiwa na murigani ni kwa hiyo twasungia ikulyo yakwa kwenda utethwa ni mundu muka aile kutwawa ena miaka yana hata yuni kwa te yasungika tabia aume matwana na makosa siana maeke kutwa ibetinge na maibitha beonge waitie muchongo TV mwe mabata muno mathayo ni maitu pasta nena na mbunge matwa ya mswada mbunge mabitithie undu wa kuthengeanisia muume na muka ni kwa tanundu unawe tayulu wa mawia kwa mbo wetai unene mautumani asuni na soma undu mwe ni mubea mwilo eli nundu kwa woki etha be kindu kiseo kila tunenea nicho main ya maisha nukwigwa ndu meyumisia thayo meyumia thayo nundu wa kosia andu matonya kumata na ni mubea muno station ye ya Mutongo TV mwe andu mabata muno kwa atongo imayo na ala monde mathiulukite mibangilio mwe andu mabata na mwe andu mwailite kwangasi wa muno nze ya Kenya nenda kwasia etha nitukwenda kumina maundu ala mabua kwananga Mitwaano na tumine kila kikwetwa iku cia mara kwa mara mundu niwe socia ni wosaka kanda yuga mundu ni watia kibeti chake maybe mundu ni woga ciana ciake na kibeti chake no twitikila kunena nia ithwe kwa ithwe one atongo imetikile kuka bamwe kila kingi na itu ala mendini wa Mitwaano na ala matatwanite we utatwanite mbe wa kwamba kutwana amba kwithiwa nebinda amba ikwenenge ebinda mwamanyana amba kumanya kwa mundu kwenda kutwa kwa musi na kuwe ukwenda kutwana ambo witwae kula musi nao na batonyeka ndukathi wina libo bwana wa mina kuthia mbe wina liboti wa mbe othi wone ni wetekilwa cioka kwiyuo no takunite liboti ni neno uniki ni kwithia ni nonete me as a pastor ni nonete tothi kondo kwithia mundu eva icie mwitu na ambo mubitha kana ena ciana na o mituki be Mutwaano unanangikie ubangitwe nesa no katangazwa kanisani lakini wethia mwitu ila weva iswe ni mwanake ni wabithie kana ciana inge withia nacio nuona kwa ila ngolio yokiwe wa amba kusamithia aciai make na eta andu ala matonya kwamba kuvitha ki kwa umaalea kumbuka mwanake kana bena ciana ciikite ata kwa uni acia muthanyosu na etha ni ciana ciabithitwe kwa andi enda imukakethia andi muthanyosu so mwanake o wethia serious muno na kwenda kutwana kwa une wokie ya keli na bayu ya keli nibo baete thina
nundu ni wendie ni bokie wethi aila nzama ni aingi bana mama nyaka na bekindu cheki ata chabithiwe yu mwanake no likie ngalama na mwitu nake no bithie nzama kwa ukindu chambe nila no seo muno kwamba kwosa ebinda twambe tumanyane ithie kwa ithie kila kingi be mundu watwa iwe na atia ciana imwe kwa muome wa mutwaite na matani ciana mundu ume ocu amwa atwa kibeti kingi wone thinai yu ila watie ciana ila kula na mundu ume ocu oka atwana na kuoka kundi undu ikana na wabanga iwe wi mwitu yenda kumanda undu utonyo twawa pena thina wi bandu pena thina wi bandu nundu kana kala watie bebinda bebika bandu kethie nike kwenda either kutwawa mutwano mutheu na nike kwenda yukaungamie aciai mako meeli ba na kuno waumie kula na wathi watwawa kundu kungi wone yumicie yonthe yubalana ni kubalana nundu yubala mwitu no watangasa losi na enda aciai ma mukonyo wake maungame ba ni tata na mama na yuba abe mamongi wibo waetiwe bayu na yonga ni kwela mwitu wathi nake ni watwa iwe na ni wabithie kana yeye na ciana na watie kwa mume yu nenda wone thina ulika nundu yu mwana ni weyete balabe maybe aendete na inya lakini nyana akokula ni waendio yu be wa maundu onthe ni tusuvia Mitwaano na nzia ya kusuvia Mitwaano ni kwamba kunena ni kwa kila undu wonze be wa kwamba kutwawa kulia mundu umeoi be bandu wa ubithitie wana wa nondu nyona nundu wa ume mabitha ciana na indi pastor niona masa maina na kuthela na be makulio angina indi kila tikwika nikenda tutethie musiaisia witu nienda utavye musiaisia utonyo kwatikana tano lo utonyo kubikia kana no umunengi namba ya simu nikenda amweta mutisia niona kulitie pastor mfano uwe na mke alafu mdivorce mtoto mliyebarikiwa naye anafanyiwa nini juu kila mtu anamtaka ni kwatia no bikie nakosa namba ya pasta nikenda indi apikie na kukuteithia kwa tabia musiaisia atonyo kwata ba na namba cia ni mubaya muno musiaisia ni mwilo elete ta kisobo kula ka muguongo na mateleva monde ma probox ka muguongo ni simu mitambo na kila bandu station ye ilo elawa namba yakwa ni 0721 166 810 0721 166 810 kwa YouTube waandika PST Karaoke no mbona bau na motao makwa na otabania wakwa na nundu wa mwithukicio su ekulitiata akulite yulua ila mami na kudivorce na kila mundu nukwenda kuthina mwana ola mathimitwe nake baile kwikata mwana kimia yanze ya Kenya mwana ailite kumya uamuzi wake abicha miaka 18 kana amachua nundu mwana be kindu kithuku muno mu affectisiana kana mutuma ciana cithina kana cio satwa cia kwimina thayu nundu wa mwathe wanangusa nicio mwana athinga ni kwela ate kwenda kumithi nundu wa itumi cienyu ila mwaungamia kana ila muonania kwa mwana ni wailite kwiyumisia kimwe ailite kwamba kwikala na inya bandu ba miaka 18 na mina miaka 18 asetewe free ya mwiye enda kuthiku na akuwe musiai etha wi mutumia mwana waku oka nundu ni nzakame yaku mwitikile nambe etha no atwanie utwana tabia kibeti ki utwa ni nakwenda na nakwenda we ida na ciana ici akuwe na cio nundu kwe amwe me utwa me na ciana na kwa wona woka ngaligla ni si mucie lakini kwe kundu na abandangie matonyo kukwati hata kanisa kana bala matonyo kukwatile kanisa ni thia kamuguongo mwingi na ndaba na ciana kanisa wa Arise and Shine Gospel Center under Bishop Reverend Vundi Wambua na ende yumabele ni uletwe kuotabia wa chumwa ngethia ngutwikithua reverend kwa ungethia na chathe cha ordination na mwilo eli ni nakuthokia asante
naindi musiaisya vauni bo tubika muthia wa kilungu kitu cha amuka muthenyani wa umuthi kangwitie wekio kwa landa na thikia na kusoma mautumani menyu nundu maingi lakini nundu wakwata namba ya Pastor Zakaria muthenyani wa umuthi ni mubikia na kutumwania kane bindani ila ingi na kwita ndukuka tukwa kumini nengo thikoka ni asante naindi twithwa tukomana mwendo wa samonza thini wa bilingi wa mawonye to Faith Mackenzie wa mutunga tiwanesa kwayu